Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Claire, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Loudly. Nabayagan nga agar-aram kanyak ni Nardo a kalugarak. Ngem gapo tanangato ti standard ko iti agbalin a boyfriend ko. Basted a kanayon kanyak ni Nardo. Nasingpet, naanos, ken nagagat ni Nardo. Ngem saan kulatta amaayat. Gaputa ni Billy ti kayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Claire. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Oops! Sorry, miss. Di mo mat ngamin kitkitaan ti pagpagnaam. Kitaaman, naiwarisan amin a karga day ti basket ko. Siya kung timang pidot kadagiti amangga. Sorry talaga. Agap apura ak namin. Wow. Nagkwapon day ito a lalaki. Pasino nga ta day ito eh. Itala ang makitak dito lugar ni. Oh, atoy, miss. Pasensya ka na. Sorry talaga. Sige, inakon. Nagnit ti pa nagkawkawas na. Nagbanglupay. Napanan ijay paradaan. Sa dino nga tati papanan na. Anya nga tatinagan ni Mr. Pogi. Apay nga ita kalakaang. Itay pa'y nga agur-uray day ti pangisukaan ta di tamangga nga inalam. Hay, itayak kumapay. Ngamamom, adda na kadungpar kanyak alalaki di ta kalsada. Dinong parana ka? Ngam agkat katawa ka pa ilang? Ay na siya, pinagsasawang day alalaki. Ay na, kasano nga apa, kat naggwapo. Ay na, nagnit ti pormana, kan nagbanglo. Aging gaita, maang-angot ko pa ilaang di perfume na. Ay sus, makapailam. Ni Nardo asotor mo dayjay, nagdigos laeng. Agtal na ka man. Di mo man ipalpalagip kanyak dayi a tao, tamaperdi laang taldaw ko. Kakaiso na anak ragrag sa kakita. Tanadong parko dayi a Mr. Pogi. Alaki din. Irwar mo dagi tamangga ta isukata. Manang, adda ka di ka barbaro a border da di ta ka aruba abalay? Kanayon mo't nga do ti baro a border da dita. Paninayunan da man di building da. Kasta gayam. No kasta, border da di ta di nasabat ko a lalaki a natayag kan na po daw. Ni Billy siguro dayjay. Billy? Amom? Kat no namin anon nga imay dito balay. Anya? Apay ajak nakikita. Kasano nga rod ang makitam. Kat mairanranamot ngamin nga da kay di trabahom no umay. Apay nga may dito balay. Ada ngamin iyaw awis na networking. Naawis na amin ng ako teachers ko di eskwelaan. Siyaklaan ti di na pa'y naawis. Iso pasaray umay ditoy. Networking? Agbalin ka no at triple J ininvest mo a kwartam. Iso mo ti bagbagana. Diyak amu ano pud no. Uso nga min ita ti kakasta. Uso nga rod. J may sa ako teacher ko, naala ng ti interest na iti ininvest na. No kasta, saan na peke? Ado mo ti mga ibagbaga saan apeke? Ngam agduado aklat ta. Saan abasta italat iti uray asino ti nagrigrigatan a kwarta? Sa bagay matkit di Ken, jak man la na damdamag no barupay da di abili. Uray no namin anon nga imay dito'y balay. Hello, friend. Hello. Ayan mon. Ite pengor-urayan ka diti paradaan Saan nakasumrak ita? Agtarang kaso Oh? Di mo kunaan a pinagtrangkaso na kadi lalaki ang nakadungparkan ka di kalman. Ayun gayam, bili gayam tinagan na. Kan agam amudakin ni manang ko. Kasta? Kat kasano? Saan ka sumrak kita? Saan, friend? Maululaw ak ngamin. Sige nga Rod. Siya kundi sumrak. Agpaimbag ka. Bye. Bye, friend.
Sino nga tamatag? Ititingat aldaw. Ano pa'y ama ululaw ak. Mapan ko man lalo katanan tiritaw. Naimbagal daw mo, Claire. Sika. Naistorya ngamin ni manang mo masakit ka. Iso nga to'y, inyalaan ka iti prutas kan tinapay, tapno daras ka nga agimbag. Inistoryanak ni manang ko kan. Nasabat ko ngamin itay mapanagisuro. Nadakamat na, nga ka dito'y balayo. Ay, kasta ka di, pasensya kan, agsakitak ngamin. Mala umunag ka, Billy. Nagyamanak. Agtugaw ka. Sorry gayam, idi namin sangal daw Nadungpar ka. Awan day jayan, sa anak mo't anan ano. Saan ka na-disturbuhin? Amo ka kasapulam ti aginana. Huwag gayam. Mabalin ka di nga lag ti cellphone number mo. Kaya't ko nga minti makigayam kan ka. Adda ka di pa'y gurigur mo, anak kao. Awan matkit din tatang, agim imbaga kun. Akong gayam. Adda natang nga insang patkaw. Imbangla si dam tapno pumigsa ka. Ni, nangalaan nyo nga itiday tatang. Inted ni Nardo. Nadamag na amasakit ka. Pati pa nagsakit ko. Kasapulan pa'y amadamag na. Siyempre, isakit na kamat Uray no namin na binastad mo. Yak kaya't asidaan day tanatangayin na. Amangan no addag ayuman na. Si kakit di mat. No adaman lalaki arumbang agayat kan ka. Awan sa balay, no dininar daw. Nasing patabaraw. Ay natatang, di yung dakdakamatin tinagan na tad-ad nang agsakitak. Apay adi mo kayat ninar daw. Gapo ka day, tanan mula ang aman nalaw. Ay na anak ko, nalawat ti daga ninar daw. Uray pa'y, jak nga rod kayat. Ay, sige. Ipan kung da ito ije kusina, talutuan to ni manang mau, inton sumangpat. Jak kayat ti agsida dita. Ha? Ay, kwagayam anak ko. Ipan padamag ni Nardo, numabalin nakakano asarong karan dito'y balay. Iba kayong agsakitak. Mapi nga umaynak pa siyaran. Siya akong agluto. Kumusta ang tirik nam, Claire? Medyo mayat-matan manang. Imay ka din ni Billy dito'y balay? Aping yung bagam ama sakitak. Nasabat ko ngamin, idinapanak nagisuro itay agsapa. Imay nakinikan iti prutas kan tinapay. Dinamag mo kuman no baro pa'y laang. Ni manang mat. Day takit din ti damdamagak. Madlaw kumat ngamin na kurso na adam. Jak to pa'y unay am-am mo. Apay, asino ngamin ti makamamo kan kwa na aya dito'y lugar tayo. Dayo laang ni Billy dito'y. Ada ti mangibagbaga naggapo kano ije Bagyo. Adamot mangibagbaga naggapo ije Manila. Jak mo no asino ti patsek ditan. Bay am manang. Tano maimbaga na. Formal ang makiam-am mo akan kwa na. Ag-date kaming to. Kat kasano ngayon ni Nardo anabayagan nga agararam kan ka. Awanton ati mangtad kan ka itinatengken manok asidaan tayo. No mapaay manan gapo ka ni Billy. Hay, awan bibiyang ko iti dayjaan Nardo. Kimotong kamat basit ang nagtrangkaso. Basit lang. Bagay mo lata ti medyo chubby. Madino kumutong kaunay. Imbag nga oras mo, Claire. Nardo? Amok ngamin asimra ka iti trabaho. Iso na panunot ko. Nga umay ko iproseso dagiti papeles ni tatang ko. Unay kat amalas ko itangal dawan. Friend, si kaman laangan ti mga sikasukan ko na. Ngapay ko masyak. Sika Kasapulan ti interview. Kat interview Tapno maiproseso ng pension ni tatang na. Ay, sika talaga. Alakit din. Si kamat. Kalugaram da ita. Iso nga si kaswam. Adda ka di pa'y damagam kanya, Claire? Awanan, nasungbatam aminan. Mabalin mong tagawin. Claire.
Kasanon nga dyan nabayag nga yababkas ko kan ka. Ay nanardo, imbagak meten ken ka, idi pay laeng. Nga awan apulos tiriknak para ken ka. Mangnamnama Claire. Nga agbaliw day tarik nam kanyak. Saanan? Kan mabalin ka di asardengan nakon? Sa anak nga agsardang, Claire. Aging gaasaan ka anak asawa. Saan ka asardangan? Arman kalata. Addan kayan ayat ko. Ha? Adan? Asino ngay deta akayan ayat mo? Ni Billy. Am-amom? Saan kong am-am mo? Tangay na isubmit mo meten dagiti kasapulan a papeles para iti ilaklakad mo a pensyon ni tatang mo. Awanan ti kasapulakkan ka. Claire, Agawid ka nardo. Kuntaken da kanto ti office mi, no addan tupay kasapulan dakan ka. mabalin matlat si katimang kontak kanyak. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Agawid ka kit din. Ado pa'y ti kliyente mi, anaskan nga si kaswa. Uray ka din, abi, ikat agtrab-trabaho ka lata, Billy. Saan, ma'am? Imayak dito balayo. Takayat ko apasyarin ni Claire. Ah, awan pa'y mat. Nag-overtime sa mananday di akabsat ko. Sapay rabiin. Saan nabalin, ma'am? Urayak latan. O sige, urayam nga rudan. Siyak, mapanak mat agluto. Ahwan kaya, ma'am. Nakapagdesisyon ka din, itiaw-awis ko ken ka nga investment? Saan pa'y mat ngamin ang nagawid nila kay ko? Adamin ijay Davao. Iso ajak pa'y nadamag. Saan nabali, ma'am? Barang umanugot nila kay mo, nga ag-invest iti kumpanyami. Ibagak to day takan kwa na, inton agawid. Ne, ada kamat gaya man Claire, ada bisitam. Billy? When Claire, umayak ko maagaram na mabalin. Agaram? Ala, panawan kayo di tanta mapanak pa'y agluto. Billy, dito'y kan amang rabii. Ilakam kan. Imbagam ko maamarabian ka. Tapno sinukon kay di opisina yo. Nagcaring ka meten, Billy? Talaga kasta, Claire. Iso ako nada, aswerte ti babae nga ayatek. Baro ka di pa'y? Certified single, Claire. Apay, agrupropa ka di nga dan asawa na. Saan matkit di? Baro ka pa'y matkit di ti panag ko na? Di mo ka din nakita ti status ko iti Facebook ko? Kunanay jay, searching. Kasta ka di? Saan tamat ngamin nga ag-friends iti Facebook? Giso ajak mo. Ita, amomon ti status ko. Searching for the right one. Sika, kasta ka kadimat. Wan? No kasta, nagsaraktan. Sika talaga, Billy. Naglaing kang agangaw. Sana nga agang angaw. Pudnumat anapig sa ti karismam. Umuna pa'y lang pan nakakita ken ka. Na love at first sight akon ken ka. Agyaman akta pinakandak dito'y balayo, Claire. Anya ngay, nagustuhan mo't laang tiluto ni manang ko. Nalaing gayam nga gluto ni manang mo. Kato na, kano day tati suro-suro na ikipagadalan. Kasta gayam. Wen gayam, Claire. Mabalin ka di at tulungan na ka mang kumbinser kini manang mo. Tapno ag-invest iti kumpanyami. Nakasaritam samot dan may papan iti dayt na. Wen, kasapulak lata ti convincing power mo. Tapno maawis ko. O sige, bayam ta kasaritak to. Yes! Agyaman na ka, Claire. Nagawid akon. Rabi iuna yan. Sige, bye. Bye, Claire. Claire, Oh, apay. I love you. Nagsarita kamin ka ni manong mo itay. Isulak tamat ti kunana. Sa anak ka no asumsumrag iti kakastaan networking. Pa-scam ka no dagita. Uray ka dikin ni Billy, manang. Amok anasingpat ni Billy. Ngam agdwa-dwa ak iti dayta akumpanyada. Iso nga uray siya, jakmat kayat ti sumrag iti dayta networking. Manang, anya ti aramidak. Panagrik na kat agar-aram ni Billy. Kunakon kat.
Kursonada na kamat. Nga ta? Di tingi-tingam anay bagtirik nam para kan kuana. No ay ayatamat, di awan problema. Friend, kita am day ti Facebook ni Billy, oh. Taapay. Awan mo't tigagayim na. Kan awan mo't pictures na. Ayun. Apay ngay. Mapagdwa-dwaan, saan ka di? Uwan nga rod. Apay ngay akasta. Kinapudno na. Maditag parparik na kanyak, friend. Claire. Naimbaglaangan, tagdakan. Nasapak ang nagawid itamanang, iso asya kong tagluto. Oh, apay anarabyan ka? Ada problema. Katnaskan ama amuam day ti abanag. Anya day ta? Ado kadag iti co-teachers ko ti agrek-reklamo iti kwarta nga ininvest da iti networking ni Billy. Ni Billy, awanen. Anya? Kinaduak idaan na pa nag-report iti pulis. Iso anarabyanak. Sige, takuntakan ta di cellphone number na. Sige, Mga Rod. Padasa mo na kontakan. Ay, sus. Saan mo't ang makontak manang? Ha? Ay na, imbaglakit din ta sa anak anag talakan kwa na idi. Naimbaglaangan Iskamar matkayam day jay atao. Ay, agasam. Ado, akalugaran tayo tinabiktima na. Wan nga rod tatang. Ay, nagaram kadikan ka. Ha? Ay, saan tatang? Ay, kunak ano nagaram kan ka. Ay, imbaglakit din. Tasaan ang nabiktima ni manang mo? Wan nga rod tatang. Imbag ta saan na ana sales token kat nailisi iti paggad. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biya kita, kat naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti naga nasyano, manipod Ilocosur. Kastiman ti kunana. Dear Mr. Lonely, naturudak no nakainumak, ken naturudak no lalaki ti kasangsangok, ngem kabuteng ko ni bakat ko. Bueno, papagayam, intay denggen, ti pakasaritaan ti pagayam tayo anisyano, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rumara ka dito, Anton! Sangunat! Naglastog ka ng takrot ka magayam! Rumara ka! Tagdinanukan tatay, pakita mang kanyak, ti kinamalalakim! Pangaasim siya, no. Agawid kan ta nabartakan. Jakon palubusan arumwar nila ka ikaw. Tamangan no anya pa'y ti mapasamak. Takrot kit din nila kay mo ah! Mabutang kanyak, isa sa narumar! Among magayam amabutangkan ka. Nga maapay pailaang apilitam arumwar. Nakalasnastog nga rin del sasaw. Hindi ko nagdinanugan kami. Nagal-alod-udbot ng murag dita balayan. Saan kayo lang siguro ang nagkinaawatan? Gaputagpada kayon ang nabartag. Kunang kit di ti asawa ma. Sana makaawat. Ay na, pangaasim tagpakaturog kan siya, no. Agawid ka kidin. Nabartek ka manan? Basit lang mo tabakit. Pangikat iti banaw. Apay di mo maikat ti kinaartek mo aya. Ang kakapsutak nga ron, bakit no sana ko minom? Nangan kan? Sana ko namangan. Urita nagpulpulutan na kamay. Mala, mapan ka nga rodon maturog. Kadyak kayak asuman na uka. Un ka di bakit? Amumot, kinasingpot to yung asawa. Sipod pa'y katamin na kayat mo ti masurot. Sana ya? Mapan ka maturugan kunak. Di kan sumanao. Di nakurayan ang makapungtot at di babag tangiwat mo. Anya manan ti inararamid mo iti rabi Inararamid nga. Nagpukka-pukkaw ka manan ijay balay daan taon. Kasano kat di ba't nga minrumwar na nang di pinukkawakaw. Ay, mangibabain ka talaga. Awisam nga ginom kayo. Inton mabartag ka. Pagsasawam matan.
Isuti mo na, sana siya. Ay na, agrason ka pailaang, Shano. Ay, kayat mo tay pulong ka kan ni Clarissa. Ay, saan ananang? Amoy mat anaungat ti asawak. Ay matlagayam. Apay nga rod, adi ka pa'y agbalbaliw. Anya nga ti baliwak. At ti ugalim Ikatem ti kinalaing mo nga ginom. Into ka nakainom kan, day tala aghamhamon ti aramidam. Ayan ni Anton. Apay, karitem manan iti din nanugan. Bartek ko lang na dyan. Ayabam kit di ginom kami manan. Anya? Ayabam manan? Ay saanan? Agayab kan iti sabali a kainumam. Anya kalakit din aya. Ayabam kit din nila kay mo. Saan ko nakaritan? Saan ka kadya makaawat? Agayab kan iti sabali a kainumam ko na. No saan mo akayat di saan? Ti asawam lang arunan ti malibre ti inom. Si kapay ti daganas na makaungat. Uray saan a makaramraman iti libre nga arak nila kay ikaw. No ti kasukat na kat pagsasawam tumot lang no mabartag ka. Pagbasuram lang iti agkakasakit asao ti lapayag nila kay ikaw. Awan kit di ti babain mo Apay day taarak, Aginumak bakit? saan ka di akinunak, adi ka agin inom dito'y balay tayak kayat. Awan nga rod kadwak na aginom. Awan paginumak bakit? Awan bibiyang ko no awan kadwam nga aginom. Basta saan ka nga aginom dito'y balay, no saan mo akayat apatayabak day taarak ken pulutan mo. Alangar bakit? Pumanawak. Mapanak langan aginom medyo balay dananang. Shano, apay day taarak kan nakamallo kong ngawit mo? Dituyak man nga aginom nanang. Na, Agunget-nget nga ni Clarissa no ijayak balay nga aginom. hakat, panagkunam, umanugot akmet nga aginom ka dito'y balay. Anyakat ni nanangan. Ala na, palubusam da kon nga ginom. Ay saan? Isardang mukit day ti kasta panagin inom mo. Anyamot na. Inak man lang nagbiro kay di sabali apag ginumak. Anya ti aramidam ditoy si Kasyano. Akwa, mare. Anda ka didita ni pare. Adda, apay aya. Ayabak kumat aginom kami. Anda awit ko apulutan kan mainom, mare. Nalipatan ka din ti inaramid mo ka ni kumparem. Pakawanan na kuman, mare. Jaktun ulitan ti panangkabil ko kan ni pare. Bartek ko lang na dyan. Parwaram ko matag sarita kami itinalapat. Naglaing kan? Kunamlan asino ka mang manmandar kanyak? Anya kumangay ti pagsaritaan nyo kanila kay ko. Dumawat ak iti pasensya. Agsorry ak iti naramid ko iti napalabas. Ti kunamket di, awan mayat ama kiinom kan kagapo iti ugalim. Agbalbaliw akon, mare. Ure kita Parwaram ka din ni kumpare, tapno mamati ka anak balbaliw akon. Diya akon ulitan, ti naramid ko idikin ko na. Ala, palubusak arumor nila kay ko. Ngam saan mo nga ulitan ti inaramid mo kan kuana. Tano ulitan pa'y ti mangkabil kan kuana, idarum kan. Wen, mare. Promise. Saan ko nga ulitan? Ala, parwaram mo ni kumpare. Ay! Padriata crowd! Rumuwal ka nila! Apaya pinanawan na kat madama palang ti panagininom ta. Ado pa ti anak ko! Agawid kan, sabali man nga minan ti tono ti saom. Iso nga imunagan ni kumparem, tamabutang nga ang mga nudanugam manan. Apaya nga minakontra-kontra anak ni kumpare, maray. Alangan mo't asaan nakaakontraan, numadimot ng titurong ti saom. Saan kita masuruan ti asawa ma? Isa sa nasumaya ti biyagyo. Tawan ammo nila kay mo. Kat si Kangay, kasta kalatan nga agnanayon, bartek ka. Inton mabartek ka, saan mo nga amo ti lawlawat Di mo pa'y kat amon at ilaod kan daya. Anya saan nga ammo ngay bagbagamat? Parwaram ka din di kumpare. Agawid kan kunak. No di ka pa'y agawid, iddo po kung to'y silaw di tirwar, tamaturog kamen. Saan kanton nga umamay dito ya?
Tasanan ang makinom kan kanila kay ko. Siya no, bumangon ka ditan, tamapan ka aglaba iti pigadan ijay karayan. Jak kabailan nga ilaba, napigpig sa ka amang ilaba kadag ijay. Madamdaman basit bakit? Aldawan, anya pa lang urayom ngay, inton awanton ti darang ti inet sa kaglaba. Ang dapay nga ron over ko. Maululawak. Kayat mo, tasabwagan ka iti danom, tapno maikat ti hangover mo, ah? Anya ka matan bakit? Umay kapay kit din ito abay ko tagid data pa. Bumangon ka kit din! Di nakpagpungtutan si Kasyano! Hey, adda ka mo dito'y karayat nga aglablaba, siya no. Uwan maray. Apay, ni bakit mo ngay, saan nga isot yung may aglaba? Pagpigadan ngamin lang ito. Saan nakabalan nga ilaba? Saan mo matgayam akabailan ni bakit mo? Saan nakabalan nga? Nakakarkarit ka, no mabartag ka. Para laba ka matlagayam itipigadan nyo. Kahit anya nga tidakas na. Under disaya ka matgaya. Anya nga under di saya mo't may bagbagang. Ewan nakabailan na ka nga ibaon-baon ni bakit mo. Apay si ka, saan mo amay baon ni kumpare? Diyak maibaon nga aglaba day jay. Ken maysa, trabaho ti babae day ta. Isuti ko na kanya. Sa bali ni kumpare, sa bali akmoy. Kunak man no malalaki ka, ta nakakarkarit ka no mabartak ka. Under disaya ka matgaya. Talna ka man, Grace. Aglaba ka kit dimot ditan. Di mo sang kaulit ti under di saya, takagura ka dunggan. At akon bakit? Nakalaba ako ni tipigadan. Kat, isampay mo ah. Uwan bakit? Nagsabay kami pa kan ni Maring Grace ije karayan. Kat, anya ko maita. Kan-kantyawan nak, under di saya ak kano. Gaputa aglabakan iti pigadan, under disayan adagos. Kasano kat nakakarkaritak kano. Ngam paralaba ak kano umut gaya mi tipigadan. Kat, isardeng mo nga minti kinakarit mo atap no dida kakantyawan. Saan mo't ati kinakarit ko ti rason? Ti panaglabak mo't itipigadan ti rason no apaya kantyawan nak ni Mary Grace. Saan nakakantyawan no saan ka nakarit? Isardeng mo nga minti kinalaing mo agbartak. Simangpot ka mat gaya man na naggapoy di abron gayam. Wen, gayam. Kat, kumusta ka matin? Kastya gayam. Andan asawak. Si kakay. Awan pa'y nga rod, gayam. Ay, lumakay da taon. Awan pa'y asawak. Kat anya nga tiyar aramidan pare. Aggunay ka na. At damat kid din ararmak, gayam. Ururayik langan ti panang sumbat na kanyak. O kat kasano nga ron? Agpainom ka na. Ay, katuna, pare. Day talaga, yam. Angam sana kayat ni bakat nga iji balay ti paginumanta. Iji balay yulatan ti paginumanta. Ay, katuna. Sana bale. Ta karoba tamat. Angam, ije ta arubayan nga ginum Tapno saan ta makadisturbo. Ay katwa na. Alangan mo't nga iji ta unag. Talaga makadisturbutan no kasta. Aginom kami kaninato, bakit? Tigayem ko akaruba tayo, anabayag iji abroad. Ala, aginom ka. Basta saan adito'y balay, ah? Kan saan ka amang disturbo no sumangpat ka anabartak. Taday tati kasursurun ko. Wen, bakit? Amumot na nasing putak. Ore na bartekak at amukmat adenggan ni saom. Ay, no saan ka lang anagagat ngagtrabaho. Saan ka kuman apalubusan nga ginumkag. Madadaan lang ang tisalunat mo dito. Kas nakunakaon, sumadutak nagtrabaho no sa anak ang makainom. Kaslawan gaganay gayak nagtrabaho no sa anak ang makainom iti arak, bakit? Ala, mapan ka nga rudeng. Ngala, itagay mo ngayon. Di ka kapoy-kapoy. Amo ka nakapoy ka iti babay. Uri ka di arak at pagkapoy ang mat. Nay. Kaslamat iti tabas ti dilam, gayam. Apay, sakit ang timbagak at puno mat. Awan mo't respetom kanya kagayam mo.
Laglagi pa. Siyak ti agpapainom kan ka. Abay, Mm. mano ay tinagastos mo? Taure bayadak. Apay ti ko namjak ka balan ti kumatang itinumag. Ay, madigayam ti bartak mo, gayam. Amukla ko maakas tagayam ti bartak mo. Saan talak ko man anagin inom. Gayam ka manipod high school. Hanggang saan tapay anagsango iti inuman. Ita lang anaginom ta. Hanggang madimat gayam ti bartak mo. Ala, agawit ka langan. Taamangan no anyapay ti maaramid ko kan ka. Napaya pagawidan na kay. Nakalasmat ti ugali mo. Ala, no di mo kaya ti agawid. Panawan kan ditoy. Umunag akong di tabalay. Ay! Ang subli ka. Kasasao ka pa lang. Takrot ka matgayam. Ay! Rumar ka dito tagpinados tanukail mo. Ay na ito! No talaga malalaki ka. Rumor ka. Takrot ka. Isusiguro di ka makaram iti babae. Takrot ka nga karam. Imo naglangarudan iti balay dati kainumam. Ngam di ka pa'y agawid. Mangag ijay balay tilao mo. Ala, agawid kan. Mabit lang ba kayo? Kita man tilaing na ito na to. Ay natawar ta crowd! Rumar ka dito ko nakabait! No di ka rumar, uburik ti malayaw! No, agawid ton kunak! Pala tinibabnak nga ba kayo? Sumardeng kang aglalaawan no saan? Sumarding ako. Ala, awid! Awid! Uwan, bakit uwan? Agawit na karoon. Nagsakit ti bibig ko. Iti panang tibab mo kanya. Makatlawak sa dua Domingon adi ka naginom. Awan kay namak, bakit? Masa mabayin akong kadagiti karo ba? Isa sana ko na rumrumwar. Tapay, anya ko matipagbainam, aday naramid mo aya akababain. Awan, bakit? Ang sikat at day narabid na akababain. Anya ti ko nam? Ulitam man? Anya ko mga itinaramid ko akababain, ha? Tinibabnak mo't ngamin, hindi naginom kami kaninataw. Nakita na gayam ti panang tibab mo kanyak. Kat inistoryanan ka nagiti karo ba? Iso nga under di saya ti awag da kanya ako nita. Lastugak ka na. May sala at tibab mo kat sumarding akaon. Saan anak kababain day jay siya, no? Kitaam, gapo iti day jay nga inaramid ko. Kat saan kan nga aginom? Unang kababain bakit? Kat katawaan da kaon. Day tati maganab ti bartek akasken ka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan as Cindy, manipod Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kanayo nak amapaay ken ayat. Agingga at tinungpal ko ti balakad ti gayem ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cindy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tiyawanan ba ina lalaki? Naka-move on adagos. Ada post na iti Facebook. Nga da kadwa na babae. Anya pala ti pagsakitan tinakam mo. Kat nag-break kayo matan. Wala. Ngam nasakit a panunutan. Naglakanak lang nga insukat. Saan ka di asikat tinangisina kan kuana? Apay ano agsasao ka? Kat kasla ay ayatampay laang ni Patrick. Wan, in-break ko. Gaputasan kami matlangan nga kinaawatan. Ultimo ba si tabanag? Pagsungbatan mi. No kasta, lipato mo day dya Patrick. Gapo, tanakay break ka kan kuana. Talaga alipata kon. Kabaulak mo ti agbirok iti kasukat na. Anya ti kayat mo asawan? Sungpatak ti agar-aram kanyak.
kat i-post ko mat iti Facebook. Namnamaam ka di ang masakitan no makita na? Awan bibiyang ko na masakitan wano saan. Basta kayat ko ang makita na, nga damot baro a boyfriend ko. Anya? Agpaiso? Sungbatan na kon? Agayan ayatan? Apay, saan mo ka di ang kayat? Kayat ko apay kit din asaan. Apay nga rod akasla saan ka amamati, asinong batan ka. Kunak ngamin, numabayag ti panang sungbat mo kanyak. No kasta? Nadismaya ka? Gaputa sinong batan ka adagos? Nisan mo't Kay kayat ko kit di Gaputa sinungbatan na kon. Saan na ko na pinarigat? Iso nga agyaman aklaunay, Cindy. Kat, anyangay, nag-post kan iti Facebook? Wala. Kat, naragsak kan iti daytangay naramid mo. Siyempre Sigurado ang nakita ni Patrick ti in-post ko. Isula ang ayati makabaol. Uray siyak mat Kat, amom nga rod ti husto nga ugali ti sinong batam alalaki. Amang ano yung tumadamdama. Dakis mo't gayam ti kababalin na. Tila ibagbagamot. Saan adakas a tao ni Marvin? Madlang mata na singpot. Nasayat nga rod no kasta. Barang no saan ka manan ang nagkamali iti lalaki a pinilim. Addan to kayat ko ayam amo kada kayo, tatang. Asinaw, Boyfriend ko. kanya. Katnawan sapay makabulan na nagsina kayo ka ni Patrick. Nakamirok ka adagaw, siti kasukat na. Manumot lang ti agbirok ngay. Uray mat ni Patrick. Nakabiro ka ni ti kasukat ko. Ayunay kayo nga ubing ita. Kaslag sukat lang iti pigadan ti panagsukat yu iti boyfriend. Di da kami ti ubing sana mabalin ti kasta. Ay natatang, sabali ide, sabali mat ita. Kita emot anak kau, ta agpili ka analaing. Tapo di ka kit kanayon nga agsangay. Wan, tatang. Awan pa kadanagan nyo kanya. Nag-sweet talaga ni Marvin. Kita amtintan na kanya ko. Chocolate mat kan sabong dagita. Wan, nag-sweet talaga ni Marvin. Nasaya at mat no nasa pula mo ti talaga aparakan ka, Cindy. Maragsa ka nagparakan ka. Thank you, friend. Ala, idulin mo pa'y nga ro dagita, taagtrabaho-tan. Amangan no kalat asumangpat ni boss. Okay, gayam. Kaya't ka kumangayam amukan ni tatang ko. Nasaritak nga minkan ko na idi na minsan, nga adayam amok a boyfriend ko. O sige. Kat kalpasan amayam muna, si kamot tiyam amok ni mama. Naibagam ka din ka ni mama, ayam amunak? Saan pa'y? Imbag no saan nga agungat? Apay ko mga agungat ngay. Amangan mat no napili ni mamam, iti agbalin a kaayan-ayat mo. Saan? Kan awan ti di na pangayatan kan ka. Gaputan na pintas, kan nasingpat ka. Cindy, si kamot gayam ti masabat ko. Adaman gayam baro a boyfriend mo. Kat, anya kumaitan o adabaro a boyfriend ko. Saan ka di an nabiit pay laang anagsina kayo kin ni Patrick? Ada ka di problema? No nag-break kami matan? Tidakas na? No pagsusukotak ida? Awan matkit di ti bagbagak amadi. Ngum nagdaras ka matan anak kasapol iti kasukat na. Awan bibiyang mo no kastaman ti inaramid ko. Saan ka nga agungot ta sa anak mo't amakiap-apa? Wan, saan ka amakiap-apa nga may saka at chismosa? Tatang, iso ti kaayan-ayat ko. Marvin, iso ni tatang ko. Maragsaka na ka makaamukin ka, baraw. Kasta akmat, tata. Sa pala kumaat, ayatem ti anak kau. Saan mo kumapagsangitan?
Ikarik day ta, tata. Ala, agsarsarita kayo pailaan ka ni tatang. Tamang isagana ak iti meriendaan tayo. Sige laang, Cindy. Diyak laing pagarup akas di ti ibaga kanyak ti inam. Diyak impagarop ama ipapan iti relihiyon ti saan ta apag kinaawatan. Tong palamlatan ti kayat ni mama. No di mo kayat nga ag-break ta. Saan, Marvin? No anya tinabangon na ka relihiyon. Isun, aging ka iti matayak. Dayta ka di ti pakakitaan, wano pakarukodan ti panagayat. Ti sumurutak iti relihiyon nyo? Ngamday ta ti patakaran ti relihiyon mi. Sorry, Marvin. Ngam siguro, nasaysaya at nga ag-breaktan, ngam ti sumurutak iti relihiyon nyo. Anya? Kay kayat mo pa yung ag-break ta? Ngam titong palam ti pagayatan ni mama? Sorry. Ngam sa anak apadiktaran kada kayo. Nukasta. Saan ka anapudno iti panagayat mo kanyak? Saan aday ta ti pagrukudan? Adda prinsipyo. Makitam dayta. Kaya't asawan dayta, asaan mo nga inam mo ang naimbag ti katatao dya sinong batam. Kunak no ni Marvin ti makatuluyak. Gaputan na singpot. Nag-sweet. Kanawan pilawak kan kuana. Ngamjak ni namnama akasapulan gayam asumurutak iti relihiyon da. Sakbay amabalin mi ti agkasar. Oh, di sumurot kalatan iti relihiyon na. Jakmat kayat Anita. Respetwag tinadakkelak a relihiyon. Iso saan amabalin asumurutak iti relihiyon ni Marvin. Nasaya at magtasaan ka simurot iti kayat da. Sana mabalay. Yakmat kayat ano siyak. Uray siyak, tatang. Jak kabaulan. Iso nga rod anak i-break akon ka ni Marvin. Apay nga may nasaan mo dinamag ti may papan iti dayta. Idagar aram pailaken ka. Dayta nga rod mo ti kamalik, tatang. Inton maminsan, am-ammom iti hustaw dagiti agaram ken ka. Jakmat nga mininamnama. Ngagsabali kami mat gayam iti relihiyon. Oh, apay anak kaisam ka manandita ako mitkita iti cellphone mo. Agar-aram kanyak ni Ariel. Sino mananday ta nga Ariel? Di ka klasik iti high school. Kat, kayat mo manan. Nagwapo mat ngamin ita. Kita akman tiladawan na. Oh, atoy, kita am iti cellphone ko. Adamat nagpaiso itsura na. Napo daw. Angam, kasla bakla. Baklamat nga ibagbagam. Ang paiso mga kasla bakla. Oy, saan abakla daytaan niya? Am-am mo, gaputan na kaadalak lakat nga rod. Okay, makaamo ka nga rod. Atap ko lang, matkit di dahi jay ah. Agyam anak, takinayat mo tinagpakita kanyak, Cindy. Gaputa kayat ka makita iti personal. Kat talaga adakkel tinagbaliwam. Uray si kamet. Adada pimintas ka ita. Oray si kamot Pimo daw ka pa'y. Talaga? Wen mat. Sigurado ka kadi. Ngawan pa'y kayan ayat mo ita. Awan ko naklangarudan. Amang ano si ka? Agara makadikan ka. Nadda kayan ayat ko. Sa bagay, sa anak mo siguro alukwan. Gaputa na bayag tamutan nga agam-am mo. Kan, saan mo't nga ta nagbaliw ti relihiyon mo? Siyempre, saan? Nasaya at mat nga rod no kasta. Apay mo na dagita ti damdamagam. Awan. At idog nga istorya. Iso asaan kon nga istoryaan. Iso ni Ariel, tatang. Kaadalak idi iti high school. Jakmat malagi pa nang iti nakaadalam iday anak kaw. Saan mo't nga importante? Lumalagipdak pa yung ano saanan, tata. Tinapatag, kaya't nagamam mo tayo. Kaya't kung nga ipakam mo, anadalos ti tarigagay ko iti anak yo. Nasayat mo't nga raw no kasta.
Ala, sa pala ko maat, makabirok mo ti anak ko iti nasingpag, makaduwa na iti tungpal biyag. Siyak day tata. Nulakit di, tasong batan nak ti anak yo. Ay, ti anak ko, ti makaamoy iti day tabarok. Sa anak ngagpilpili, iti agbali na maasawa na. Basta nasingpet lakit day, ayusan kanya. Agyaman nak ta sinungbatan nak matlangan, Cindy. Namnamaak at dinakto ko malukuhan, Ariel. Ikarik day ta. Aywan gayam. Ada party adarayan ta. Sa dino? Birthday ti may sa agayam ko. Inawis na ti may sa agayam. Kat kunana amang isurutak iti kadwak. Iti kastang, adamot lang ang kadwak, nubilang ta marabyanak nga agawid. O sige, kayat ko day ta. Agin inom ka kadima titiarak? Wen, sagpaminsan laang, kan kontrolado. Siga ngay. No kasta nga da okasyon, wen, agin umatmat. Okay. Sige, mapantangarod. Dagasan nak inton malam ije balay. Okay. Apay as sabali mo titimadlaw ko kan ni Ariel. Ita ta makainuman. Saan ang makatal na? Takder at takder. Kat ita, saan mo tan apumanaw iti lamisan ti may sa abisita ti gayem ko? Adda nga min nakatukaw ag gwapo. Kat amok nga iso ti punteriana. Gapo ta iso ti sangkakita na itaypay. Sila hislakit ti ni Ariel. Tinasayat. Awisik ta agawit kami na. Ang mga numapasubo pa'y kat makabasbaso lak. Kasaritak tulatan inton saan yun ang nabartak. Ibagam kanyak ti agpaiso, Ariel. Anyang agpaiso, Cindy. Amo ka silahis ka. Cindy. Aklunak day ta. Ngam, lablabanak day to yariknak. Iso nga rod anagaramakan ka. Gaputa kayat kung tagbalbalyo. Kayat ka ngay kasara. Kan kayat ko timadan iti pamilya. Lablabanam? Ngam, rumwarti kinasilahis mo, numabartak ka. Sorry, Cindy. Promise. Sana na maulit. Pasensyaan naklakuman. Uray anyapay ti aramidam. Saan mo na maikat dit a kinataom? Pasensyakan. Ngamjak kayat nga usaranak, tapno laang mailamang day ta a kinataom. Saan ka nga ususaren? Kayat kumatantimadan iti bukod a pamilya. Sorry, Ariel. Ngamjak maawat day ta a kinataom. Iso anasay-saya at nga ag-break tan. Anya? Kasla saan kumatan ang makikita ti baro a boyfriend mo ita? Nagsina kayo ka din? Siyak ka di ti sipsiputam. Saan mat nga itikas na? Ngam isulaang matimadmadlaw ko. Ala, tapno naragsak ka. Kan tapno ada maichismis mo, kadagiti padam a chismosa. Wan, awan kamin. O anya, naragsakan. Anya mo tanday ta nga ibagbagam? Saan kumot apakaragsakan ti panakapaay mo nga uray kagurgura na? Kasta lang ti ibagbagam, tanakasango ak. Ay na, uray chismosa ak ako nam, saan akasta ti ugalik? Amok mati maasi iti padak at tao Ti maibalakad ko ken ka, gayam. Pagtalnaam man pa'y tapusom. Di ka di maumuma nga agay-ayat. Saan ngamin aday ta ayat ti birukam? Saan asika ti mang birok iti dayta? Bayam adumteng tulat ta. Mabalin ang husto ka, gayam. Aklunak. Mabanbanog ak matan nga agay ayat. Kasladyak kayatan. Saan mo nga ibaga, saan mo akayat? Dumteng tulat ta dayta, nga uray saan mo abirbirukan.